ka AICS haki laitli jika hikai bantip yakakor komputer Haribhoi district hanongpo ha umsning bat habhoi rombong bantip khambnya wanmi haki institute jongi lade pun syangi tang kata rengi diru yakakor komputer hakador kebabit bat kimar ki batip top. Chapel making training lani ke jika ban hikai kumno ban sana sleeper sini kabla wanra jaga North East Institute of Professional Studies Hanongpo Town Shopping Complex haka kamera kaban laispa penrung kerteng yelade ban yo jihikai dagabopun hau number kendai pra hendriu RUA kendai lai hendriu not pra sisba sampau tamlot ngimpanlut lak ngimpanlut krur kasurkar hitut karakhi ya kata anti drugs di arpolak siswi lapirot namar barakhi ya kata anti drugs di kalung gay kebaslusi ban pentip susunya pi bakion lasans pakat sautli la register ya ka kes persya drugs la pengat convict applying with bangga apa namanya pri tutup kilakiam kumba saupo kg uneu drugs baru 10 kilo drugs lakiam pitip lu cai ngaku apa dia tahu badan pentau ya pri 10 kilo drugs lakiam tang si kilo ke dispose lalu kita tang kajing kali ke mama pipat pak mana apa yang anda lihat kili nak sorkar saya ulai bukan kilo ko chief minister jong kami kena jongi saya melebo ya unibros ulai ko kendai kilo bat balai metang tang si kilo nak 10 kilo Kempat semua cuba kini kalau kebangi base ke RTI ke bawah ini kini hilang juga cuci ulai yo dan kini kikendiat segini kini tiaw berada. Dan terkenal perari ke kau penong itu. Keladai kejingkiran Jongwei naik politician. Ngamudur lada uni politician umio ya ke input kababiang ngam tharai ulai keren kulmar gitu. Ulah kento ya kibril kibadan hakabor. Para libi ko kinong sangsyong. Ito kanikan nang po area pulon. Ngidat na kajing sokya. Ngidan ka mansiyam ka bosusnay. Ba't ngilakan siya na do manikong. Bangin isi ya unang di drugs Henry ngi isi ya udrugs umbalakta ya kayang kasam ka jong pi umbalakta ya kayang kasam jong upat ba ka brin drug ngakwa banong ye pi kemau na yung coronavirus kemau coronavirus on palong ARM hakmat une udrugs kakram corona kampalon ARM banyak kompel bat ketika kram kabami now drugs kok kilang kita pilih bentuk bamantang isa sekawilak tam kibadang biang hato nginyak kelum lang no hakane ka top lain lang hikuak banyak kelum lang no hakane ka top lain lang hikuak nginyak ngobdrok lang no baru hupok na ketuk lain lang baro iyo jubab em habaya jubab em nagay chwesi ngilapin kre ontong ngilapin kre ya kita kimat jinggawa lani kememberdam ngiladap somet do nado kisgi kita ayaw kibaladap siya ke sorkar ngilani ke sorkar ko sorkar rada pindon benta kumbang bakawi politician banyak kayi terus selang lani banyak deal
Sapang ni drugs. Selama implementnya kijing dawa, kijang ingiran nyotuli, kijing dawa, kibangila bu hakimat jang sorkar. Kijing dawa kepada kawan kalian, badai banwarna, yakini ki rehabilitation center, haman laki district, kiburan hapo ke state kejongi. Katakan kijing dawa kepada kawan, namarna ni thoi api, hapo kajelangi dan cipotuli ke rehabilitation center. Kepada yang di private sudah life homework kakak pasti shipo multiply life homework shipo multiply life ho kami life pa kabamot naka laila tang ar lak knep knajar hemnyos pa ar lak knep knajar ar lak knep knai hajar nyos pa saya ingin berat. Haba tangis pangot rung po rehab center. Saya ingin berada di masa. Di terdau ngidawa nak sarkar naklia. Bakal ke Banwan Rano. Ya kan ke rehabilitation center. Hapo Malaki district. Pidan kam projektor ban peni film ne pidan kam projektor nak bentaki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai